Hi baro, di ba flight ikan ko kubor jongi ufet ngo cable news. Gimat bakong san jong ko kubor menta kata yo kilong. Menjur ka kanhun menteri ya ke Meghalaya Electric Vehicle Policy arhajar arpon rio baja ke jinseu ban penyat boarding na Maukanu substation. Terwa ke Meghalaya ya ke Sarkar India ban thietno ya ke Jaka hajan kaput ban ker sainal. Menjur ke BAC ban penlong ya ke Dorba Sengrai ke basan sengi haunaila. Mi huri hura East Jainta Hills siap kipulit na kala air pansat kemat ya kipat ba. Kelat laingut ki kena na ke jingsha lempat ha ke boarding electric. Lap kin oleh nongwan ya ke met yap uwe ubriu na mau ke siang. Bat penlong ke Balang Presbyterian District Kerang ya ke Jubilee Rupa. Ka kenhun menteri ke balai kendu hakala asking ublay jong katayo kala aji menjur ya ke Meghalaya Electric Vehicle EV Policy arajar arpon rio ban penslur ya ki ba ban pendon kam ya ki kali electric bat kala menjuru ban penklan ya ka kam penmi boarding bat ban mang arpo point henyo klur tengka kum ke jinsew ya ka baijaka ban penya ya usainar boarding electric basispa laipo KV bajrong henrio point san kilometer ha Maukanu New Shillong Township. Habai kena begino tok kubor Menteri Sarkar Umar Kuis Marak ulong ba kakenhun menteri kebelai kendo haka arpunyo terik unaitung ahrajar arpun rio. Kelajeng menjur ke Meghalaya Electric Vehicle Policy ahrajar arpun rio ban pensil regi padba ban pedan kamno degi kali kebayat ke boarding elektrik. Bagi Sarkar kan ai gijing mentoy ke ba arpusan hajar tengka yang man lagi beriu kebetiet yakini kali. Bat an plat pura ya ke bayar register yakini kali elektrik. Ula pentip bagi jela menta keladon pelat san hajar teligi kali elektrik balak midenti balang bagan ke polisi. Kesenang penbon syusyuk kejingdan ki kali kebayat ke boarding elektrik haga bagi padba akan pedan kam hakeleng ki benta ke jela. Menteri ula penpau ba ke Sarkar kami isatia bandan kanu kejing na ke benta banbo ya ki charging station na ke benta kini ki kali. Kakanun menteri kelai keren ru halor ka vehicle scrappage policy balapan mi jimber bena hakas nam balalai. So, Cabinet has approved this electric vehicle policy 2026. Government of Meghalaya is promoting our people to go for electric vehicles. So, therefore, Cabinet has approved the compensation of around 25,000 whoever is going for an electric vehicle. 25,000 will be given as an incentive, and also free registration will be given. Totally the registration charge will not be required. So government has already decided for that, and yes, that's it. Anybody who is going for an electric vehicle will be getting the incentive of 25,000 plus registration fee free. There are a good number of people who have come up for the electric vehicles. Exact number I'm not remembering. There are district-wise, report which was given there. The network is not working. More than 5,000, I think, is there. Now, government is, encouraging the, people to go for electric vehicles, and that is the reason why incentives are being given, 25,000 per vehicle, and also registration fee will be totally free. And government is working on certain numbers like scrappage. We have already came up with scrappage policy last year, and whoever comes up with scrappage policy certificate to get a new electric vehicle will be getting some some kind of an incentive there again, but that will be decided later on. But government has already discussed, cabinet has already discussed this issue also. So there will be lots of incentives if any person is going for an electric vehicle. What about the charging points? Charging points are not that difficult. Charging points can be met at any place. In your house also you can make a charging points. But if you are going for a commercial charging points, government has already located some stations, some places where charging points will be installed. It is covered for 4-wheel, 3-wheel, and 2 wheels also. There are different incentives for that. Our people are yet to adopt to this policy now,
It was passed very recently, so therefore it's taking time. But our neighboring states, Assam, they have already started this, and they have the scrappage stations also. If your all vehicles, which is older than 15 years, if you take that vehicle to the scrappage station, and if you scrap there, you'll get a certificate. And if you produce the certificate to the registering authority or district transport officer, you'll be getting that incentive. Kakanun Menteri Kelemenjur Bentung Yoba BM War Chief Engineer Civil Balasong That ka Meghalaya Energy Corporation Limited Banlong Chief Technical Advisor Generation Ketenat Boarding. Haba kami agajing Syampang Jung kenang bunyarab hagaban kersyan ka company boarding hagajela. Kakanun Menteri kala ajung menjuru ban mang RPR point lain nyo kelur tengka kum kejing siyo bajaka nagabentaban peniyat yagi sainar boarding elektrik basispa laipu RKV. Kabajrong 100.1 kilometer kabapnya so yaga arspa arpau la shispa laipu RKV secondary substation syaka shispa laipu ar la laipulai KV nangta R into sanpau MVA mau kanu substation. Kini kejing menjur ke kentup bru ya kejing seo balut kesan na kabentaka right of way na kelenti ban penyat yaki sainar kenang baon la ban pendap no ya kene ke project. There was a stretch of around 6.5 kilometers transmission line, which is being drawn the line to the switches, Maukanu substations. So there, government has to acquire some plot of land there. So which the cabinet has already approved. It's a stretch of 6.5 kilometers for 22 crores 37 lakh 83,729. So cabinet has approved this substation line, and beneath this power line, transmission line, is also will be the plot where the department will be using. So that is called right of way. Marquis and Marak Weto bakakanun menteri kala ajing menjer ban penkala ya ke New Township Development Agency rules arhajar kadar. Baik agensi la tau tamai biang gom ke New Shillong Development Authority. Bat kan terekam no gom ke authority omsyuk gom ke agensi. Ulang bak sarkar kala menjer ban penkai ke research wing hapo ke Meghalaya Border Areas Department bat gom takani ke tenat sarkar kan satau ya ke service rules ban penyat renti iki kam kijam. Ulang bakakanun menteri kala menjeruk ban penkelai ke Meghalaya Goods and Services Tax Act dan ke bawan rai ke ordinance bat kani kalong katkum karai ke belashim dengan GST Council jong ke sarkar India. Kakanun menteri kala menjeruk ke kerteng jong ke hek sarkar ke ban led ban penher ke lama kari ha ke jengrakie ya ke sengi yo lat lut kari ha kat santerik unailar ha ke lenggi benta jong ke jela Meghalaya. Usembut Menteri Rangba Kejala ubak Preston Tensong hagas ngi balang jong ketayo ulong bagi sarkar jela kala terwa ya ke sarkar pedeng bahkan cuthet no ya kijaka jong kinong song hakapun bat kari Bangladesh banyo ker sainar namar lada ker sainar katkum ki kendon ki bamenta ki pat ba kendu ai ya kijaka ki jongki. Nalor kani ulong bak sarkar jela kam shem labe satya yaki nong di madan hendrai kala shupin kendria yaki sakajaka bathamai ban khai pateng bat ke sarkar kan aru ke jengkersan yaki da ka song tengka. Sembut Menteri Rangba ke jela ubak Preston Tensong ulong baka sarkar jela kala terwai ke sarkar pedeng bahkan cutiet no na kinong song iki jaka hakatan kaput kemudian marjan bakari Bangladesh kenang ban la ban penyat stat no ke jengker sainar ha ke jaka kaput ubak Preston Tensong luang bakat kum ki kendon ke jengker sainar ke deban long shispa san po pro na ke jaka kaput jengkeri India kum tala de ker sainar hadu shispa san po pro kinong song ha ke jaka kaput kendo ai ki jaka ke jongki bat kini ki jaka ken hap no hapok ken no man slang Berulong bakim persya agi jengker sainar nomor kelong keberan kam na jingya dai ki patba ki basa agi tan kaput. Uba Preston Tensong ulong bagi sarkar jela kelapa agi jing tho syakat penat Home Affairs bat penlong ya ke jingya kran bak sipai BSF bat ke NBCC bat ke sarkar Meghalaya kel ajing mut belada omla ban penjunsur ya ka shispa sanpo pro. Ke sarkar India kedai mencutiat no agi jaka jing patba kenang ban la ban pen keria agi nong song bat kinong rap syaki jaka. See, border fencing again, we have challenges. What happened is there are portion of our, Indian territory
If we take 150 yards, what happens is within that 150 yards, the village is there with beyond below the 150 yards. It may happen only 50, 60 from the from the pillar. Okay, so there are places even in Peninsula area where we have like that. So now from the government we have written a letter to the Ministry of Home Affairs, and then I convened personally a meeting also with BSF, with the NBCC here, and I impressed upon them that we are not at all against the fencing. We really need fencing. But the issue is if we follow that international norms and guidelines, 150 yards, meaning a village will be well outside the fencing. Then what will happen? If it is well outside the fencing, means it becomes more or less like a no man's land. So now that is the concern, and we have flagged off these issues to the government of India, and we have told them also, in case if 150 yard cannot be compromised, why not you acquire the entire area there? Acquire, outright purchase of the land so that the villagers or the farmers can shift from there to other places. So that is the only solution. Any communication? Not yet. We are yet, but in such places, as I said to you, even from the state government, we said please stop, don't go ahead with your fence. Hakabede ba kajing kano alo kajing shlay ha Assam. Uba Preston tensong ulong ba ka Meghalaya kamla banshi me kajing ke clear halo kajing shlay ha Assam. Ba kajing shlay kam shumaja haki chakalum reglaja haki chakathem. Ba kajing shlay glamiru na kajing bambiang kinala ba kirukom penuan dorba. Balapan mi kajing sakut ba kajing langko hakinala. Ulong ba kajing kano malakapor kajla Meghalaya ha shlay kalong kabamya hap satya. Bad ula banjor bro artli kajla baki don kampanye trilang. I think I should not think anything about it. You need to go and see yourself. Because see, if you're talking about the flood happens because of what? It is not in hilly. It happens in the lower level. When you are in the lower level, if a proper drainage or a proper infrastructure is designed, so naturally it happens. And you can't even know exactly when are we receiving heavy rainfall or low rainfall. It's not possible, humanly speaking, to foresee all these kind of challenges. So therefore, I think this blame, time and again, I think comes to Meghalaya. It comes to Meghalaya easily just because we are in the higher level, whereas Assam is in the lower level. So we can't help it. I mean, it's not possible to directly blame to Meghalaya, or it's not possible Meghalaya also to blame Assam. I think ultimately we are responsible, both. We are together responsible. Why do we have a low level? Why do we have high level? You understand my point? So we both are equally responsible, yeah. Uba Preston tensong ulong ba sarkar kada ni kajing temu ban pendunai kajing hakmea hakanong ba shilong bat ban pentiknai ki pat ba bikin sok kalet kawan joki bat kumta ke sarkar kam shimlabe ino nrei kalash penkan ria ikinong demadan sikajaka ke belabo kerpang bat ke sarkar kan ai kajing kershan da ke basio ke bai kan ria sikajaka ke belapin krea Uba Preston tensong ula pencai ba ke sarkar jela kam shimlabe satya kini kinong demadan kumbaladon ke bakentho bat kani kajing keno kam de satya ke basisha namar ba ke sarkar kash penkan ria na ki shikoi pa kajaka ka patamai bag sarkar kan ai jingerap ru yaki da ka song pisa. Request all the stakeholders, please cooperate with the government, because again this project is so important for us. It is not that we throwing them out, but we are relocating them to a designated places. Plus with the what they call it, that 20,000, we call it relocation allowance. Okay, so I would request all the stakeholders to please cooperate, and we would like to see that the public is at ease day or night time when you walk. I think you understand yourself also, because I've seen some group of people, they say why government they throw them out, this, that. It's not the question of throwing them out. In fact, we just relocate them.
relocation. At the same time, relocation fees also is there, where we provided to all of them. Usambut Menteri Rangba Kejela ubak kemiru ekatenat PWD Roads ubak Preston Tensong ula pentep bahapok syitayo on sepenteri kamno eka subway ke bagi patba kenyok ban penankam haba kilet leng ba kesurok Shillong Dauki. Habe kena bikinang thok kubor ubak Preston Tensong uloong bahadian bakladan kejing jular bak kejing syarong no jaga benta kesurok Shillong Dauki kumta kejing shnai kesurok subway kelaya chikmat bat menta kelapoi syakawat ke bakat do balak kemilenti bahapok jaga syitayo on sepenteri kamno eka subway baniat kikali hakenek surok Shillong Dauki. Ulieto bula dap betha eka NHIDCL bat dikibor ke bedai kemi ban trei kena kam bat ulia keran mana kepor bat Deputy Commissioner SDO Civil bat ke officer jangka tenat PWD ban kemi benia ke jinglong jingman ya ke rukom shnai ke surok. Ula pensyai ba ke surok Shillong Dauki ke projek ke bela pentrei kam dak Sarkar India leng ba ke NHIDCL hapo jangka tenat Road Transport and Highways. Bat kam dei satya ke Sarkar Jela ke ba kemi bet-bet ya ke projek. Dak Sarkar Jela ba ke tenat PWD ge trailang bat ke NHIDCL bat habami kinu-kinu kijing keyboard penyak distrik Julet Bantuklar Mardor. Ulong buladap ban penpau bagi basnai kene surok kedai ban penti kena bagi jingsnai kene surok kedai ban long ke bas ngohun bat ke basngan. Issue ba manobe engage ki company ni dai kata it is not the state government. So ba kali na ka NHIDCL lani na ka Ministry of Road Transport. Kabangi lok concern mengi kolong bet uan trei way ru kabalok kabangi kwa kolong badai ban pendep ya kene ka surok adil as possible. And see, the real issue here is about that, that portion where the road was washed away. So now instruction has been given to NHIDCL with the company whom they selected for execution of work to create a subway there itself. So I'm happy to inform you that now creation of subway is almost in the final stage. The work is on, day and night. This company are working, and I'm very sure hopefully within 1 week's time, right? Maybe within one week's time, we'll be able to again make this Shillong Dauki Road operationalized. Then Shillong Dauki Road, again, I'm telling you because this is not directly under the control of the state government. You are aware that. I think you know it well. This is done by the government of India through the NHIDCL. Ministry of Road Transport has entrusted NHIDCL to do all the needful. So, but from our side, from the state government and from the state PWD, we are also working together with the NHIDCL. Any issues, any logical, any sensitive issues which they have or the challenges that they have, the state government step in, district administration step in. So that is the duty from the state government where we are doing it. And then we have already impressed upon them, and I've told them that you please make sure that the progress of work is satisfactory. Uba Preston Tensong ulong bagi Sarkar India kala agi jengkular ke kenhuan ginong ilam niam kebelayalam da Menteri Rangba Kejela ukonat kongkal sangma bahkan sepen kala ki kendon belaterwa haka FCRA Amendment Bill kibakta agi jeng terekam ki balang ha Meghalaya badakatan citelam mingi ulong ba ula penpau pat ba ompat dan jeng tip yang mentala ke Sarkar Pedeng kelawan raan ke jeng penkela. Ulong pat baya mentahi umpat dan kejing tip lah ke Sarkar Pedeng kelapan kelan ya kini ke amendment. Ubah Preston Tensong ulong ba ke FCRA kam terekam setia tangi ke jaga terekam jengki Kristan. Ndai gede ke terekam na kebenta barok kiseng neki kenhuan ha barok kowe keri. Ulong ba kejing sokya jeng ke Sarkar kalong halor ki benta jengki balang Kristan ba gladap ban pensengau gini kejing bat airu kejing terwasya ke Sarkar Pedeng banuan ra ya kejing penkela. Recently, Honorable Chief Minister has taken the delegation to Delhi, met few leaders of the central government, and they assured also to the delegation that the clauses of that proposed amendment, which is directly or indirectly affected the functioning of the churches in the northeastern state, particularly in Meghalaya, that has been assured by the government of India to amend it. Okay, so right now I am not aware whether that
amendment has been changed or not. So I can't just say that I will abstain it. Because see, FCRA, it does not mean only for the Christian. You need to understand that. FCRA is for different organization. Okay? Not only for Christianity. So this cover for the entire nation. So therefore, our concern is from the Christianity point of view. So we have already aired these issues. We have already proposed the amendment also. So as I said to you, I'm yet to update whether those clauses where we submitted to the Government of India has been agreed or not. That I don't know yet. Unless I know that, then I can tell you that yes, we are against it or we are in favor of it. Because now the government while passing it towards the end of this session, because the passing has to happen towards the end of the session. So in between of that, they can always do the amendment. That's what I'm saying, because that time when the CM took a delegation, they has assured the delegation that yes, these issues, these concerns of the delegation will be taken care of. Ulampang kayang dobar thawaan ke jala u Thomas A. Sangma akasay toding ulalom ya ke jalang jong ke Business Advisory Committee BAC bat kala ay ke jimenjur ban penlong ya ke dorba senrai ke basan sengi ke ban sedang nadu ke arpau sautarek unailar. Hakini ke jingilang jong ke Business Advisory Committee jong ke yang dorbar thawaan ke jala lawan penishim benta du sembut Menteri Rangba uba kemi Ketenat Parliamentary Affairs uba Presiden Tensong unang ilam galiang persya u Dr. Mukul M. Sangma u Opposition Chief Whip uba Charles Pengrop u Secretary ka Meghalaya Legislative Assembly u Malthus S. Sangma bat kibe-kibe. Ka Business Advisory Committee da kawe gejingmut kala ajing menjer ban penlong ya kadar senrai ke basan sengi naru ka arpu sauterek ado ka arpu praterek unailar arhajar arpun rio. Ulampang abekran beginang patai kubor ulang bahagi ni kisan sengi jangka dorbar la bahak lai sengi naga benta ka government business bat ar sengi naga benta ka private members business. Ulang banilai kat bala ban ai pore borok gidikot naga liang sensyar bat liang persya benishim benta hagi jingetai yakimat kiba kongsan. The BAC had agreed upon having a 5-day autumn session commencing from 24th of August 2026 till which is Monday, and till 28th August 2026 which is Friday. So we are going to have 5 days of autumn session wherein there will be 3 business government business days and 2 private members business will be held. So the BSc had agreed upon, and it was attended by the Chief Minister, Deputy Chief Minister in charge Parliamentary Affairs, Leader of the Opposition, Dr. Mukul M. Sangma, and Opposition Chief Whip, Mr. Charles Pengrove. I will try my best to accommodate all the members concerned, and I will see that all members get the opportunities to express their concerns at the floor of the House. Kahanyo Trap Youth Council HYC hakasngi ba arjung katayo arpo pratarik unaitung kalala yakandu ya ulat kejala ban penpau ya kejeng persya halo kejeng IT ya kam in charge Vice Chancellor hau Professor Saroj Kanta Barik namarba mlayat kat kum kikendon anjung ke skul ba hadien ba kasamoy trekam jong visi barim kalakut no. Nalor kani kalapan skawru ya kiwe kijing kamtam halo kijing jur jong kijing kai ba jing didrok kabala penjat ya kijing jong kisamla kejala. Kenyo Trap Youth Council hak arpu pratrik naitung arajar arpun rio kli kendo iulat kejela ubolong ru Chief Rector jong ke skul ba nehu ban persya bat ban ai kijing ada mardor halo kijing ITBA nya kam in charge Vice Chancellor halo kijing kut samoy trekam jong Vice Chancellor berim hak arpun ru trik naitung. Presiden KHYC baroy keparsen ram ulapan pau bakat kom ka statute 2A clause 2 jong kenehu ulapan kelak senam arjar kat lai Vice Chancellor bami undai ban IT ka kam Professor ubla Treshwa ubla kamrim lada ompadon Vice Chancellor batamai
Mereka kum kesithi na katanat puli putih ak arku artrek unaitung arjar arpun rio ka presiden kari kala ajing menjur penban man IT ka kam ho Professor Saroj Kanta Barik na ke Department of Botany ubalong uban baar ha ka jingrim ne second most senior professor. KHYC kelapan pau bagane karai kalong ke basile dan bor ke bapersyaak an bat ke bapen kan ke statute jong ke skolba ke berana ke bor ke bapura ha ke baidai bagi kampaniat. Uba roi ko parsen ram mula batai ba kesithi na katanat in syem la ai dawi ai la professor ba senior tam udan em ula kentat ne udan kerung no kejeng persyaak an men khang yu. Kumu chief rector kesenggal kerpa di ulat ban keren mardor ba ke presiden kari bat katanat puli putih ban Kami biang ya karai jong ke arpu artrek unaitung ban IT hok ya kam ha professor ubuan benengkong ya ke jengrim. HYC kala benrap bagi jeng penken yi kendon an kan kata ya ke skul ba ke belang ko wenik skul ba ke bakong san hak tan chitilam mingi. Kumta kala dawai ke jeng penbet ba mardor ya kani. Kumuchi rector jong kanihu aku kopot kumangitip ku vice chancellor jong kanihu mentau benai ka arpun riu trik jong mentau benai la kut ka samoi trekam ko bat kat kum ka statute dan kaan jong kanihu ko ong bahadin ba vice chancellor la song thal lani umla ban trekam lani dangdon haka jing penbet bantung yo vice chancellor bat mai na ku ba shimti ka kam hapo nihu dai bantung ya unu senior most professor banlong kum kata in charge vice chancellor hang te put nihu dai kai ka bangi ngiyo i galong ba ha ka arpu atrik jong mentau benai ka ministry of education kala penmi ya kawai ka hukum ha ka ba kala pentip ba ka president jong kari India kala thung lane kala ai ka jing menjur na ka benta bantung ya second senior most professor ban shimti kum UBC ban pet lane ban in charge ya kanihu menta support tak haduk bangin yo ya UBC batmai kani ka jingle jong Ministry of Education lengba ka jika approval jong i president bedom burom jong kari India kum visitor jong kanihu ngi shim bakalong persya ya ka statute jong kanihu namarla da pipuli ya ka statute jong kanihu kala de ban keren da ka basyai haka statute 2A clause 2 kala ong da ka basyai ba habam don unu UBC lakut ke potrekam ka jong ulani omla ban trekam UBC lani bat kum ta ter senior most professor uday ban shimti kum in charge BC nekai ka baja mentang te ni hu kalong balatung ya second senior most ka jingkeli ka bangikwa ban keli ya ka Ministry of Education lengba governor ya ka bangi ai ka jingtho kalong ba governor kum chief rector jong ka nihu bat kum juru kum ukli kum representative jong ka president jong kari India hang ya ka jala ka jongi ngikwa balangba governor bun tho syaki bor ki badai pet la kalong syaka office jong president la ne syaka Ministry of Education ban penken mau ya ki bakadon kani ka kendon bat kanihu la ne ka ministry la ne kanu ki bor ki mla kan ban pentrikam persya ya ka kendon ka pelak don lepa bro sekata ngi keren bang ngikwa bakanihu kan pentrikam ya kan penyak bet ya renti kan penyak jiki kam aku nihu kat kum kan nihu act 1973 kat kum kan nihu statute sio dai ban pentri kam ban pentulun iki kam kat kum ki an dari mentang yu i pat ha ding thung ya uniu in charge BC la pen kenya ka win ki kendon jong kan nihu ya ka bakum ka seng ni kwa ban penpau mentang ka sengi wan ha governor ban kerpat yo governor bo dai ban sim ya kan ni ka benta ya kan ni ka jing kerpat ka jongi ban pentip ban ong ya kibor ki bedepet la kalong ya ka Ministry of Education bat kumju ru ya ka president ba kadai ban but renti ya ka kendon ka badan hapo ka statute jong kanihu ba kumju ru bantung ya in charge VC hakum kani ka por de bantung daw in charge VC ubade senior most professor kumangitip hi don senior most professor uba la ban uba dei hok ban simti ya kani kam riau tau senior most professor pat klemdon ba keli lafi Kalau ini emang simti ya kam ne ka daw ka ba tulong ya ministry banom ay atau senior most professor I know only second senior most professor Haga arp kendai terik menaitung arajar arpun riau ke HYC apok kejing lamu presiden upak roy ke parsen rem kelalik bani kendo yulat kejela Meghalaya bat IT ra kedor khas ke bakentup iki babun kimat persya iki jing ke bedai bat ka kot ka kya bat ka hok jigi pat ba na lor kiwe
KHYC kelapan pau ba kejing khayi ba jing di drugs kelalong kejing penjat ke bakrau gi samla namar ka Meghalaya kelalong kelenti ban kit u drugs namar kejing dan marjan ba ka Golden Triangle bat ki jaga kapot namar kini kejing ka seng keladawan ulat ban yakran bat ka Tenat Home Affairs ban seng no ka Permanent Zonal Office jong ka NCB ya Meghalaya ban penjanai kejing trailang bat ki pulit BSF bat custom ban penkla thamai kilat ban mara jing shingan da ki kor keyboard technology bat ban panjing rap na ke Sarkar Pedang ban penurlong kini Shosho KHYC keladawa ban penteri kam hok ya kendon reservation ki kam Sarkar Pedang ke belong iwai nak sispa nak bentak schedule kas sapusau nak sispa schedule tribe bat san nak sispa nak bentak OBC haka group C bat D Baroi ke parsenram mula kena babun ke office Sarkar ke public sector undertaking bat ki skol haka jela kem pat bot ikin ki kendon ke ba penlong ki samlah kasi bandono akilat ban yokam kumta geseng ke lapan jingirap nulat ban penbor ya ketenat personal bat training ban ajing betha bat ban pet benia man ke pore kene kamat kaseng ke lapan paru ke jing sokya lor ke jing shong bean bat ki kam sniu ke bajah halum survey ke bab apo ke defense estate office nang ta ke jing wan ri jing ki brio ke badi bat dia drugs bat ke lapan jingirap bat ke tenat defense bat home affairs ban wengi ke shong bean bat ban pen scam ki bor pet ngor Kaseng kala kenturu alo kejeng dan kam ban penderekam ya ke female male ratio haki nursing officer henigrams. KHYC kala pentip ba kumbalong haki hospital ke Sarkar Pedang ki ba penderekam ya ke ratio prapau la arpau. Prapau nak sispa ki kentai bat arpau nak sispa ki senrang. Barkan negrams ru kede ban buat ikene gurukam ban yada bat pensuk yang nongpang ki bagi kentai bagi kena haki ward bakar pangkum obstetrics gynecology NICU bat PICU. Presiden KHYC ula ong bakini kimat kikta ikim lang salang bat kakoi kakya bakalawe jugi samla bat ula kerpat ulat kejela ban cep kya mardor ban penpoi ni kijing dawa ka Sarkar Pedang kumba ka hok jugi pat ba kadai bandet ban pan ni gini kenang bakala ban ai kijing rap shibun ki bangia keren padu governor kabaningkong kadai ku mangitip ka jela ka jongi kala dei ka jela ka ba ka jingjele jong ki kam high drugs ki kam medi drugs ba kumta ter Bat kawai na kidaw, kiba pelong ba, ki kun samla ke jongi, kin ngop ho drugs, kadi gajing yo sok palat yo drugs. Kajing sok palat ban penpoy yo drugs, siya kani gajala ka jongi, lembah kajing jan ka jongi, ya kata ka Golden Triangle ka bangiong, lembah ngi jingdon ka jongi, ya ki National Highway, kiba connect, ya ki way pat ki jala, siyang ni siya shulong, bat siya ki way pat ki district, jong ka jala ka jongi. Kawai na kijing dawa ka baka seng kala de ban penpaw hagipor kiba rahmat kalong ba ka Ministry of Home Affairs. Kadi banbu ya ka zonal office nyo ka Narcotics Control Bureau hang ni Shillong. Ka jingmut hi kalong balada ka NCB lani ka Narcotics Control Bureau kandon na Shillong. Kanla ban coordinate bat ka state police. Kanla ban coordinate bat ka customs department kala ban coordinate bat kiwi ki tanak trikam. Ki ban pet ban penti kena ban khanglat ya ka jingrung suk palat jong drugs siya kani ka jala ka jongi. Jen lada udrox umpoy suk sa kajala ka jongi ki kun samla lani ki beri ki bangop udrox kinom yo udrox ning yo I kay kabaja kumakalong menta kamtam e ang po silong ubri let ti drugs kinong ti drugs kumbatiet jingtiet ki rupai ba nakidukan namadan ba kumta teten tingingis ngo balada ka Narcotics Control Bureau ka zonal office yung kakandon hang niya silong kan pen kam no kan yada nakata ka jing lan ba ka jing wan jong drugs siya kani ka jala ka jongi kata kani ka ba kaway ka benta sa kaway pat ka benta ka mangiyekren bat ku governor kani ka por kadai halor ka to ka reservation 44% reservation na ka benta ki scheduled tribe jong ka jala Meghalaya katkum ki office memorandum ki balapan mi da ka Ministry of Personnel and Training bi nakapor sa kapor kani kaway na kimat ki bangiyekren bala ring ipet ya ki jaka trikam jong ka central government lani jong ka Sarkar Pedang ka bodon hang niya po jala niyo I bakimbut bet but renti ya kali ka 44% reservation na kabentaki ST kay ka balaja ya ka State Bank of India hapor baka khot ya ka advertisement ka khot banong ba ki balaj post nam ta group C bantre po State Bank of India hang ni po Meghalaya ka 100% ndre hapor ba thapat kita ki 100% wanra di ki ST ki bedai na siya ba Bomday nakajala Meghalaya tekandon jingmut ayu kata ka reservation kababu 100% take na mata kajala Meghalaya ki ST na Meghalaya lada omla ban pentrikam ya ka dengi na kaliang du kasing mata singi ngi kendu kot governor ngi ong ya governor ngi kerpat governor budai ban shim ban yakran bat ka Ministry of Personnel and Training ban pentikna
Bahaba pi penmi yakini ki office memorandum lani ki jing betha. Dairu ban budin ba kini kita nak terikam jo sarkar India ki badon hang ni apo Meghalaya ki dei ban bud ya kata ka office memorandum ha ka bagi pun samla ki jongi khamtam e la ngi yo ya kata ka 100% ka reservation kan dei ki jing yo nong yangi ki trai muluk. Di nakaliang ka jongi ngila bu ya kadi ka jing dawa mat jong governor unshim yakren tho lane betha ya ke Ministry of Personnel and Training baka di ban pentrikam ya kanika 44% reservation hang ni ka jela Meghalaya. Namar kumbang itip kalum serbi kahap apo ka jingpet jingmi jo ka Defence Estate Office. Ka Defence Estate Office kadi ka way niki kena trikam jo ka Ministry of Defence. Tinakaliang ka jongi ngilaya thu yo governor ka ay kalum serbi manu basyong apo lum serbi ki jinge ki bami na ka jingdon jong kini kibri ki basyong bean halum serbi. Baro upat ba jong ka silong kantang ulatip jayu lom serbi la dalik kem drak semua lom serbi man kas ngi pinyo ikinong dia drak sa lom serbi bat kibriu ki basyong hang tu ngitip baro ngitip ki de kibriu ki basyong bean ki baklem yo jing bet nang nuru la kalong na ka Defence Estate ne nakanu kuno ka boru kumba kalong menta ka Defence Estate Office ka kam try tu ka sakan reha bangi ngi menta la jan arsnam ngila tho ngila yakren ngila pentip ya ka Defence Estate ngilabu ka jing dawa badi ban wengi ti brio no kajakan re hadu menta om syem na le kata dena kaliang ka jongi ngiwan mani kendu yo governor ban kerpat yo governor bun syem kiai kene benta ka ba un ya kren bat ka Ministry of Defence bal ada don kam bat ka Ministry of Home Affairs ru ban tetikna bakini ki brio ki basyong bean hang te bu lom serbe dei ban weng no kloy yakina ka tu kajaka ban penku ya ka tu kajaka khamtam ban ba kumakalong menta kala along kata kajaka pedeng kaba udrak suyo na kabusuk kaba kibriyo ki badi drugs kiri tengen hang tu kaba kibriyo ki balik iki kam snew kiri tengen hang tu kiba kibriyo ki bangimtep laki dei nam dei kinong India kiri tengen hang tu tidak kaliang do kaseng ngilabo e kajing dawa ngila kerpat ru gabna bu dei ban shim kya ya kani ban yakran ba Ministry of Defence ba kumju ru ba Ministry of Health Home Affairs ban ong badai ban lei ban wengi kiti brio na pulong serbi bat na katiga saka ngila pulong ngila ai ki jingtho ngila ikendu iki bor penya jongka nigrims akabedi ba kajing thungkam ya ki nurse ki beri kisenra imla ban len dah kani katayo dah kini ubenai kalaja ka tu kajingja ba nurse ubedi usenrang ukta klemakor ya ka khna klung apor bul bakilet ban sim dawai lane ban sumar ya ledi nigrims bat kumangitip hadin bala pelong ya ketukan Norset exam bon na kinas senrang kiwi ki hospital kim trek ban sim lawan berat lut cepok ni grims dia kani kamat ngila de ban yakren baki board pet jo kan grims ne na grims ki pentip bangila tho sa ka Ministry of Health ne na ka Ministry of Health ki klam ai ya kata ka approval hakaba hakinu ki recruitment nang ni sakmat kabay de kinas kadai bandon kata ka 80 to 20 ratio akabamot ba 40% ki di bandai ki kintai 40% ki di bandai ki senrang kumangitip kila adon ki institute ki bahe ki National Institution hapo ri India kum ka JIPMER kum ka IEMS ki papentri kam ya kani ki 80 to 20% haba kile recruitment na putakinas hamtam yang yi kum ka jai penrio kaba ngim ngukwa lani ngim kwa ban ha ila ki jong ki kun ki ban sa sumar ki hostel lah hamtam ya pun negrim sa kabakinas borok kin de ki senra manu ban sukwa manu ban kemen lani manu ban kwa ban ha ban sumar nanti tinakaliang ka jong ngila keren bat governor ngila penpau ban ong ba kamdi ka bolong khala kani bat ngila pentip rio governor bana kaliang ka jong seng ngila keren bagi bon negrim so ki negrim ka berat ya kani haka Ministry of Health tinakaliang ka seng ikerpat ya governor bana kaliang ka jong shim ya kani ban keren baka Ministry of Health nang ban pentikna ba kani ka 80 to 20% ha naka benta ka future recruitment ka Ministry of Health kani ban ay approval kana baka negrim selada ka le ya recruitment nang isakmat kan le ban penbun kinas kentai ne ban penbun kinas senrang ti halor kini kiai nakaliang jong governor ula usngop tenat ya ka jingwan ra ka jongi kini kimat kiba don kam tam na kamenta ka jongi di try muluk bat ula ongru ba unshim kya ban pun sngow la kalong na kamenta ka dihu la kalong na kamenta ka negrims la kalong bat ka Ministry of Health bat ka Ministry of Defence bat ka Ministry of Home Affairs yakini kisantli kimat kiba ka seng labu ahmad jong governor nakaliang jong governor ula tha ri ki officer ki badon lang bakidei ban shimkia ban le ka badon kaman
Kaseng Voice of the People Party VPP kalarai ban penlong ya kejingyat patba bat ban kertawiar ya ka main secretariat haka hendriu tarik unailar kum kejing pensngau sa kasorkar jala halo kejing sabjar persya ya kejing e jong patba. Habakran sekinong tok kubor hakalai pawai tarik unaitung upresiden ke VPP uba Aden Miller bersaumoy ula pentep bayakan ni karai la shim hakajing yalang jong ke state committee hadian bakinong yalam ke seng kila hiar sekinong kitau bat saki ya kejing e upai ba. Ulapan kan mau ba keseng kala let IT ya ki babun ki mat jing dawa halor kijing e upai ba bat ki khna puli penban ke sarkar kala menti kumba shimdon ai. Uba Aden ulapan syai bakani kejing ya ki kan long da kejing yat bajai-jai bat dai ban pen ken ya ka syong suk syong san hendrai ka thong ka long ban pen I ya kejing sngo khia upai ba. Ulakan tu ya Menteri Rang Ba Konrad K. Sangma bandan hanong ba shilong hakata kesengi ban sakhi hi dalam kikmat ya kejing wantu jong pat ba bat ulama ham persya ya ki bamut ban penkulmar ba kaseng kan amsya lanu ru ya ki bamut ban pentut ya kene ke program. Ulapan kut da kebakhot ya baro kinong syong shnong banyami pat ba ban pen I ba ke sarkar kali ban kit kli bat syakri ya pat ba hakarukom ke bakhut bat basai. Nin gisni kala don ka state executive committee jong ka party bar hagani ka state executive committee jong ka party election ye ko bigarai bagata ka rai kalong bangin tur se secretariat kumbangila de penpana kumbangila de pan penshai ki patba ba andanga de pan nek penshai keleng ye kini ki sikotli ki mat ki bangi ngila bo bat ki bangi penpana patba ngin selet ban ke tower ban ke sorong ya secretary ban peti ya kata kajing persya kajing ya kajing long mutlak bat kuman jaga sarkar hagudi bat kini kimat ki bakta ya ki patba nong chong snong bakta ya ki samla kajing hakawat kam wat jam ki bakta ya ki nohikai bat ki bakta ya kemarin bat kum tater de parti hadin ba kala up ya kapor kababyang hakaba ngikwa ki exams ki jengki khna kin ya shwa bat mental kapor kala de ini bangin penbana khna bangila ban pendep ya ke bangila de kular syaki pai ba nong shong snong bat ni kwa ruban pensailing ba kani ka khubor ka bamata baga jitmu jo ka party bangin let ban ke tower ba ban tur semin secretary kamde bangin let ban thau jingkluma ringin let ban pelong ya kata ka jinya ke jing ke tower ya ka secretary dagalinti ba jai jai bat kani kanumde kata ka jing let ban penmi jingkumar kemagalong nani kani kamdi pengile ban nyom da kabor ya ka main secretary tenre ngile ban penpau ya kata ka jing snow mo kaba upat ba obobon balang snow ulinga pisa udom pitar halo kini kimat kiba ka party kalai kren ban shupun kan mau hangni kini kilong kita kimat kiba ka party kala kren kabaning kong hot kare ba ka project lumpong deng aka ba ka sarkar kala jubab kumtu tunengi na kaleng ka jingi ko ba ka sarkar kan ai ka jingtip ka ba shai white paper hagubdi bat kani ka lumpong deng project namar ka ek baro kamlong ka ba shai nani kamlong transparent nalo baka sarkar kala ai jingtip yiki ki samla ki behi bakala wing baka nukta itu lumpong deng ringi kwa ya ka project hi poro koi kadi ban ai ka jing jingtip ka bashai kabar ka mo ka jingkhot ha ka jing perlong ya ki exam tungkam apo DSC but MPSC but dangshan nagale ka party kila tho ka shiki show chief secretary hakabdei bat ki jing pamya be bat ki jingle tu ha ka
DSA examination ha West Giant Hills. Hagaba ka party kala yo igi sakhi ki babiang bagi don ki katu kani ki ba apply kam ki ba klem tho ya ke exams ki ba shi juba tang katu kani kli reki kala yo ban yele ya ka personal di ba kum kini ki de ki bangi ni kwa ban pendu jai but ya gani ki jing tho ngi la tho sha ka sokar dengan bau chief secretary bagi di ban pendu ia kani ka interview kam jongka DSC West Giant Hills District Rajashan ini di tang ita i pit na ki jeng penrei jingjlei jongki kam thok kam syukur haka thung kam thung jam te kabalai kabang lekran kalong kumdu ban buram nangi kino hikai ba kinum pa lani I duty ki ka kam census in the election menta dang shen ki bon ki nun kai ki ba ot ki ba yam ki ba ong ya kata ka jinge namar ha ka juk por ki haban penkre ya kata ka MTET examination ke joki bar ki juk por ki haban le ya gani ka election duty ki haban le SIR duty ki haban yo igni duty ki ba per te nang ta ka basau ka de ka jing sange ban thung kam ya ki la song thai ka basan ka di kum du ban penne ya ka khando ka shap ka jong pai ba ki khando ra ki khando shnong ki khando hima mo namang i bakadon ki jingli lam ka bakraw te khum bakalong hi ka sarkar ka dai ka wei ka bai don banta ha ron klon ki jaka pa ba te ka ba ndriu ka dai ka jingkhang ye ka jingwan rum tu jingi mender shagani ka jaka ka jingi bania dai ki nong shnong hagi jaka kapot kombang po mausikar kombang po lapangat apa kiwi ki nong sung kiwan ban kuntur na po por naman ngile i katni ka jingsha leben kat shaba pai i ka jingyam brio hini gisni la kalong ki brio ki ba trei ki kamla jong la kalong ye ki brio ki ba ye ki nongrap ki jungi la kalong ye ki nong trei pa mau ki nong ti mau ti shap la kalong ye ki be im no doyong bat kum ta ter ngil i ba kari ka sokar kam penle jimut ya ka jinge jung ret boria kala shiple jimut tang nam ta kita ki ba don ka bor ki bala ban penjot ya ka mariang ki bala ban sniu ki mariang ki bala ban le ki kam don bor ki joki te ka party kumba kala kulat ba kumba kala kren ka shimbi ka sinjam bat ha ka riu trik kan don ka jing mi pat ba bangin ban tur ba ban ke te ya ka secretariat kan ka nong ka rai ka ba party ka shim ha ka state executive committee ka bangila long minen ka sin Ka Khasi Students Union KSU East Giant Hills District Unit hagasib arjong kata yo kalalit ada ka dorkas ha member secretary jong ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB bandawa badeban pensange ya ka jing thmu ban penlong ya ka public hearing jong ka MS Shri Cement Limited Halom Serman East Giant Hills District Henry ke MSPCB kalapanya chakmat yakini ke public hearing bat kalami kijing huri hura haka baki pulit kila siat na kila air pensat khamat ikipat bat nong shong shong bat yakit khot jong ki sang phalang ki ba persha ban penlong yak public hearing kene kijing huri hura kala nang he haka bala keno baki pat ba ki ba kersha na ka karkhana penmi do bilan kila kawang mau bat thombor kala ya ki ba persha yak public hearing Ka Khasi Students Union East Giant Hills District Unit lengbak environment sel jongka hak arpu pratrek unaitung ahrajar arpu unrio. Kala IT de khas hau member secretary jong ka Meghalaya State Pollution Control Board bandawa badeban pensangi ano ka public hearing ke betemu wat penlong na ka project T Motion jong ka Shri Cement Limited Halum Serman hak district East Giant Hills. Hagador khas kabla soidu President u Streamly and Suchen badu Assistant General Secretary Upanchai Kupar M Dekar. Kaseng galapan pau bagani project bapentrai hakajeng he kaba arspa kat nyo point lai kendai sau hektar kakta ekawa liten bat saudong saukun kamtam eka krem kum ka krem rengi. Ka KSU kala keno ru bagajeng penbet gani project na ka kategori A syaka kategori B1. Kalong ka bakla ban pelat na kajeng bishar bnia jong ka tenat jong ke sarkar pedeng. Ka KSU kala penremjur ya ka Meghalaya State Pollution Control Board na kabenta kajeng penbet ya ka public hearing ha kapor prabjemen step belong sabar kapor terekam sarkar.
Namar kani ketemu ban khanglat gi patba kinong rap kinong song ban wani shim benta. Kumta keseng keladawa ban bu ya ka buffer zone ba 10 kilometer na ka wa liten ban pensange kini ke project di motion. Kalau maham belada ke Meghalaya State Pollution Control Board kim pediang ini jingdawa keseng kini ujor no sya ke National Green Tribunal bat sya ka Yeng Shari Meghalaya High Court. Meghalaya State Pollution Control Board abi dei bat kene ke public hearing imut ban perlong biang hakalai PWW terik mentau penai. Namar kene keju hearing la ban bergema wa kene keju hearing kila pelong teng mencua dari kala fil atau por ra jing persa jangan nong chong atau than tementa nak liang bot kemud ban pelong biang soisen bat kejing pelong nyoki kan long bai hakalai PWW terik mentau penai. Te kum gaseng hingi persa jur ya kene namar hadin ba pila i upai ba nong chong jong isen tia bat khamtam upai ba jong atau than hakaba station kemud ban set up hak atau than namar ki bun nong chong ki kwa ba kim kwa ba kane ga jingwan jong kane si simen kindu no ya ki heli pentor ne ki jaka puta ki jong ki ngathrai mene ngila yo ban ni kindu ye member secretary pada ju por ngila ai ki saki setar ba ki pai pa nong chong ki bala soi kerteng khamtam ki trai jaka ki bala pa to jing tho jong ki ba ki persha jur dalele ki nam kwa ba kane si simen kanwan pan yo kujat hak to ko thai khamtam po il kan kule te kum gaseng hingin ya don rakat pai ba pada ju por Pading siang pelam ne hajing kedua jongi badi member secretary yang ba ya hearing on pelong por prabaji. PTB habro oi pertei kamtam ya portrait ginong tre sokar no por kibo bech peuji chedrong. Kai gene pat ba gene ki gene ga Meghalaya but ke murut pelong ya hearing ha por prabaji. Ni singolongo bat kadon kai gi chelen dia. Pat kamtam ni bu jinggeli. Kumba I member secretary yang mene ba kejing kerpat nak liang ginong chonong kibron choto kothan. Ba ban pelong ngene hearing ha por prabaji namar kidon gi pajba yo lek tre lek ta kumta itu ingin bene rengi bu je agoi jinggeli lada ki pajba nong percapat kiong yo member secretary kan but ban pelong ha por cheu je met kan but kan lek kumno kan pelong bet por met ru kata ngim la ban nge namar kan gede kaplan jong sarkar tharai pat kadon ge chelen det ha ngim la ban tip ba kejing pelong jong ki men step prabaji nganong bet ba kadon ke plan ke bachelon det bacer ke ba bat kum gi pai ba nong chong jong I St Hills bat khamtam ki bade na to than pi kani si gila mi chasrok ban persya ya jingwan jong ne simen kum ga seng ngin ya dorong kat bat dalile ngiru ngin mailat ba kani si simen kan don hang teng tan bat ngin ya dorong kat bat ki trai chnong gi don to than khamtam ki trai chnong gi bachakta ha ga to jaka ka bagi song gi sa ila ong members ke trimne pelong no por peu je mo ong inam la chu namara la dil ka por plan tu ba kai ba ka jingle jong na but haj ka don ka I chilin det ning sang tu ba ka sarkar ka ba mo ka badon ha ka por sanchar ka le ban thombor ki ai thombor yo paj ba andre nget ba paj ba badon ha na ka than jong I mita lasdang ban ki lasdang man sang tu dai ka jing kata khamtam jong me mariang ban ngila ban ong chispa la da ka na simen company ka wanang te kindulut ki klau betap bat kindu khamtam ya jaka rep jaka riang bat umbam di ngitip yang ne mar hoj ya tam la ban len ki bon ki ne ki mendiri mo ngila panong ki long setengah ki bisa tet khamtam mang sebai rupa te ka wei ka kerwo ka basai kedar khamtam ni ong ki bakin kela pamut perkhat ya long di kemandin kanang ba kajaj mari kanam dujaj namar ngitip lada kanega Sri Simen kawan hang te kajing onong gade bi imalori hari gitu ibri gudan hak than ngangit ba sin ka singi kinsa kala kinsa petwir ne ki petwir sigwe jaka ntip chano kin namar sin ba pila do ya jaka tre sin ba pila do ya ka umba mumdi ya ka langkha ngathrai kala yaki ampi kajing wan jong company ngai penban kumba ki wan ra chuchu ya ki barjala po bri nyo trip kombolong mata ki pormcha ki barjala ki don po bri nyo trip kim da buntan re metal PE chi than narpo ki don ki cement plan khamtam po than I St jongi habro chaba habadon gini industry ki bun hi ginong tre gini barjala kolong kumba penbun paj penban nyo barjala re ki yo kam jam kam don ombe ya to por ki bri kim tip ba kumno kan je kan kumbalong menta ki beri gula jang man siang tu namar haswa ba kanu nu semen plan kan wan hagi tu jaka ka kular bante hospital ka kular ban ai ka mai jam ban menta ki beri gula tiba leng gane gadi tang jing kam thok sudah
maram don PE gidon gi samla jongi gi balik trace Bangalore balik trace Delhi balik trace Mumbai PE gidon gi samla jongi gi bisa shot sa bom mang te bisa bisa tombor gi wi gi minta jongri India kadai nagada bam don kam don jam hapo ga jela jongi ho ingiti bagi don gi cement plan re gini cement plan bat nangkong gi ai kam ya gi de gi pradok rasam jongki mar pitip ga cement plan ga jong mender ndei jong khasi jong em ka sarkar ta ga lebor sei lebor na por sekpor hari dek sarkar ga lebor ngipat kum paj ba ngiru ngidon ga bor ta mar ka bor ga sorong paj ba ndei ka sarkar paj ba nang sunong ti borok gini le kat kum ga information ga bingi yo borok ino sunong gi badon ha to san gini mi paj ba ban persa ga ne ga sisimen Kejing temu ban penelong ya ke public hearing jong ke Sri Cement Limited na ke benta ke project T-Motion halum serman hakalai pue trik naitung arajar apun rio. Kalaupun mi ya kejing ya ki ke bejur ngi nong song snong bisang malang East Jante Hills. Hakalai pue trik naitung arajar apun rio pinong song snong ibasania akarap karyang bagi dekat jong kahima Sutinga Youth Federation kilabo digimau ban khang ha surok hasnong rim. But yo umpleng ban khangi gbor sarkar bagi beri ku bertemu balik kerja ni ka company. Ini ki yang scam ba omdei banyak cikmat bat kanu jingalang tak dah do benda pendek syai ke jing dawa jing pat ba. Ha ke jing hiar jong ki officer jong ke Meghalaya State Pollution Control Board ki board punya district bagi pulet gaji ki kena nang jor ha ke bagi pat ba ke bo jing kli ke jing wan depa jing board sarkar syua ke sini ban penlong ya jingalang. Wala hasnong rem kinong snong kila pengkerja akat tukani kijang surok kadin kijing ekran ndre hayo umpleng pat kijing ki kila kio dah kebagi pulet kila ban siat kitia gas ban penpra ya ki pat ba ki bersya Only instructed the district administration to be more proactive on this issue, handle it well. So let us see. As of now, I can't say anything on that. But let us see, because we have already instructed them very, very clearly to both DC and SP. Why is the government still hell-bent on going ahead with this Sri Cement public hearing despite the massive opposition towards it? I think, see, if you read only from one page, it is like that. If you go from the second page, massive demand also that it should be there. Not only demand to cancel, but a massive demand also to go ahead. You understand my point? So we see, because see, hearing is very important. Ultimately, through hearing only you can decide things. Because as I said to you, there are people sometimes, they talk about environmental issue. We are equally concerned about this issue. At the same time, environmental issues is being taken care of not by the subject of state government, by the central government. The act is very strong. The act is very clear. We cannot bend even a single clause on that matter. Okay, so therefore, if you talk about the environmental issues, everything is there, black and white, it has to be complied. And then next, you have to also consider one issue which is very, very important, and that is the economic issue. That also is there, where, that's what I'm saying. People, they said, we need more cement companies to be there in East India Hills, because they have seen it.
a number of cement factories located over there. We have seen it, even the village committee and all. They told me few days back, we really get maximum benefit out of this. The company and the Dorbar Shnong and everybody, they worked so well, and then they even contributed a lot of developmental programs conducted or done by the village authority. So therefore, my only concern is about law and order, but we have already instructed the district administration to be more proactive on this, make sure that the law and order is maintained at any cost. Hashwa bangin kimi iki kubor nginya phashwa shipor sa kini kiching penbana. Bernihat ne bernihat wat karukom thoru kalay pher ka bernihat ba tho du wai ka don ha Meghalaya henry ka bernihat ba tho du yupat ka don ha Assam ka we ka nong ba henry la phya alyang du pu du sam chunki jilla house name ar prasau ka kai phot ka pirthei ka pinmi ka kirteng ka bernihat ha kamat e henry ka khubo ka jingsha bonsin la klet but omshim la ban pin pau nama ime de la slem de la don hi jaga san pho kumbangi kinong shong iti bi ba ka berni ka hap lang bat ka border Assam himdi ban ong ba kal air ka wan be tang na Assam ne tang na Meghalaya kalong hap deng mo ba hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border ki karkhana badon hagani ka nong baru ki long ki bala benta hapdeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer ne padeng gani 8.5 square kilometer the hab hapo Ripoi district ha Meghalaya kat ba lai point khat lai square kilometer kabasa ka hab hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam banpin bet ikamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya state pollution control board kadang pet ngon man la ka por ka CAA QMS continuous ambient air quality monitoring station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jokal air klem sange kadero kabajan bahabat ka border Assam tanglai 100 kilometer ni don bat ka border Assam kajing per jongkal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi tru dangi pet menta bat ki por ki ba mensua em kala ya per sibun kila jerngam ba ka pollution ta kadon ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangin laban len re ban ong hadu ba kandak ta hadu kata ko ba kimi dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jongka ying dor ba thau an menteri rangba ka chila u ong bo la tho shu menteri rangba ka Assam ban thau ye ka joint committee यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है और शांति है रहने के लिए kal air ka ba yat kam sange haupu usam henry ban ong ba bernihat Meghalaya ka de ka nong ba ka ba jabo tam ka penyalam bakla ye gibreo Haba phai biang shaki kubor hakapor men step jong kala skin ublay jong katayo kat baki breu kedang yat ka hasurok hakishnong mau kasyang kilalap ya kawe ke met yap bat kila pentip no mardol sekipulit jong ka mau diang outpost baraka met jong ka skin ublay kipulit kila yo jeng tip bawe ubreu ula shadung bat men saujur bat ya uni lalap daki sipai BSF bat kila penkit no mardol chanay grims bang yo ya kejing sumar bat alap ru ya we ubreu na mau tawar ubala men saw na kejing syak bor balapin kit no ya usha hospital banyo ya kejing sumar ha ka arpunyo terek unai tung arajar arpun rio ha ka pormen step kinong det nong wan narut ko surok mau kasyang kilalap ek bega mediap jong weu brio kablathia harut surok ha mau kasyang kini kinong let nong wan kila pentip no skipulet jong ka mau diang outpost kelawan hier ban tokit rengkat ka kenhon crime scene unit ha kene jaka ha gajingit benia lalap bakne ka mediap kadani kidak mong kibla ishar kai kibdena kajing shadung bat shamat dakawat
Katkom gajing pentip na superintendent ki pulit ke East Khasi Hills uba Vivek CM ulitho baswa banlap ing ngamat yap akamit jok arpun ro terik unaitung ha kapor post tang yai. Ki pulit kli ojing tip alor we ubreo uba syadong bat men saujur uba lalap da kenhun spai BSF na sendak ka kerdop BSF battalion. Kibor BSF kiralit penkit marmar no operation Rems banyo ekjing sumar. Nalor kani ha gajuk gamit lalap sya mau tawar ya wei pad ubreu na kani gajuk ka jaka kenhuan ka balayo jing mensau hagi benta jong ka keti badia uru la penkit marmar banca sumar ha hospital haga step jong si ke bobot ki pulit kleo jing tep la ubreu ubla kladno ubla sya peniap ha mau kasyang bula itu komushan borani basyong masa halum siap nong mensong ya gamit ya baju la penkit no Shanigrams hospital ban penlong ya kajing tokit leng baga postmortem superintendent ki pulit la pensyai syo bakat kum kajing tokit ke beningkong kani kejing kan at kelas sedang suana pentor banang talami kejing syara bor haduk ka klau mau kasyang lagi di gibreu ka syara bor arngut kilayo ban petno wala kila syak thombor ba syak pen mensau ha kamet kat ba ushan bor rani pad ula syak adong ba syak pen mensau jor ha ka ba kamet ju bat kani kala penlong yu ban klat ashan ki pulit lalap ru ba kali ke bala pendon kam ha kani kejing ja kadehi jong ushan bor rani Nalor kani ki pulit kila penpau bushan borani udah ubreu ubla judan keti bat ubla sya kem teng hagi babun ki mokot duma ki barim ki bayadai baka company abreu kumjo bagi kam sniau hapo ke NDPS Act. Hadu mentah ki pulit kem pala ban pensyai ke dau tenrai jong ni kejing penyap bajing penmensau ndai gidang penlong ya kejing toket ke babnya. Bala kani kejing ja kelaja na kedau kejingnya dia tiat drugs ni na kedau kejingnya syuan bat kejing temu ban penihar keput. Ki pulit keladat ban register ke mokot rumah lo kane bat kin sa toket bani asyo ban wat ikasabut bagi sakhi baro ki ban pensyai ha kejing shisha stang shwana mi jom yo jinte stang shwana pentor ke nanta kan kating jing sha labor nanta ter hadu lapoi hakram kusya te kini armut ki opet ne ki la sha tombor pan ki yo pelaj dia na kita ki beri bapat bor kan ba u shan bor ni pre u asha dum te udan multiple body injuries te yo ula asha Nigrams kambo Nigrams but kin le postmortem te hospital te ya kani la register case but ka to get la asha nim nang ang ba dan ka ji khun ne am tama ubri wo la dan multiple injuries am to te te buat kai dong shit kai kata kacing dum yo but ngin hapet kai ko de shandet jong kani kadau jong kani ka kam la galong wa kadon ji ashun kadon kata ka revenge killing kadon kata ka jinya kaja alor ka kanu ka jinya theory de kamtam ni pe hana ka drug angle ba kini ki nong hai drugs company atip te ya ta ni ya toket ni api ban petikna mano badan ke kita hi brio tamang itip ba kin khambun bagi don laingot kini la de ban khambun ni kata kin laingot hadin la toket la salap ke gadisha kadmut kidon ke kita hi brio Kalong kejing ja ke basung syirkai ha ke balai ngut ki kena ke bana ke senong tangling kila klatno haba usainar elektrik ulahap halor jongki kesenjuk kirang ba senong karib hoi district kala dawa na ke MEECL ban sew ya ke compensation ke ba arlak siteng syaki longying ke bela du no ya laki ba it ba thoin ki jongki Kasenjuk kirang ba senong karib hoi district lingba secretary jongka uba PB Seliang kalapan paw ya kejing sungkya halau kejing ja basungsi hasenong tangling ha ke balai ngut ki kena red ki bakan thup ya upriming star maulong khat san snem karta ujon pol nonglang khat ar snem karta bat uhami pensyai nonglang khat we snem karta kila do la kejing im jongki ha ka khat san tarik unaitung namar kejing hap jong sainar boarding halor jongki Halor kini kejingja kesenjuk kalalait marmar banyak kendu yu director jong ke MEECL halum jingsha ban pensngau ya kejing dawa jong ki bahayeng baladu iki kun kikti namar kejing le thurmur jong ka tanat boarding hi Watla ke MEECL kalashim kya ban siu ya ka compensation ka balong R.san lak tengka syakawe kawe ka longying jong kini kilanot
Penban nakaliang kibahiyeng ba kasinjuk kila penpau ba kene ka jing siu kampat biang kat ban pli ya ka jing du no ya ki min sembriu. Uba seliang ulaya thu ba kila pensenguru ya kene ka kam sha menteri jong katanat ubala pentip ba kene kan hap song ha ka jing bishar halor ka kai phot jong ki magistrate ki ban sabishar banya ya ka jing jabaro. Nakaliang kasinjuk kala kerpat bat dawajur ba katanat kadai ban perkhat khampa ban Penkiu ya ka amount lani ya ka jinsiu compensation namar ka ni ka jingja ka daileng ba ka jingken steng jong ka tanat MEECL. Nalor kata ha ka biadai ba ka jing bom shingan jong ka jing samboding hari bhoi district barok kawai ka sinjuk kala penkin mau bat pen I ba ki pus electric kila ya jingai palat ka wei na uwei pan kala penlong ya ki sainar ban sinjor bat hap bat wanra ya ki jingja ba sngosi. Kumta nakaliang kasinjuk kala terwa ba dawa hau director ba kedai ban kham penjan no ya ke jingbu ya ki pus electric hakini ki jaka ban khanglat ya ke jing sinjor jong ki sainar bat banyada ya ke jing im jong ki pai ba hakisingi ki por ki bandangwan jingja kabaja manakani umtangling Timor district nakaliang jong kasinjuk ki nomba snong marmar ya ban kendu ya u director jong ka MCL ngani office rekam tu ko jingsai dia kaba nakaliang jong ka MECL do kala simchahi kaba kat kum bejintip kaba yo na orang basno jong tangling hakan dikasini lentong bal adap kila adap ban ai ya ka compensation kaba long arlak sistem ti nakaliang jong kita ying pat ki ong bakat kam simbri lado ti tai arlak sistem gambar kam kimpat soya ha pan yo ti kaba nakaliang jong ka snong pada kaliang jong sunjuk rum pat ya ka department makan penhe ya ka compensation namar baka jingdo kalau di sya kaba khrau bat khamtam tadi ka jing careless jong ka MECL kaba kajing kut jong tu wayar kade hina kata nakadaw jong kajing turmor jong ka MCL tinakaliang jongi ngileken ni bod menestaru tu ong bakadon ki ngisim kat kum report ka bagi pha na po ki magistrate tigi ong ba kin hapan song manya pakhat bnya beri bani te hanre ya tu ka bagi dia ban sio mana kali kesim tong dia ban yok priang tigi ka ban kimi unti ka long pa nakaliang jong ka department kin kham pakhat khamha namar bakade ka kani ke jabro di nakadaw jong ke careless ni jing thurmor jong ka MEDTL department ka bala ko tu wire jong ka 11 kV kan ti ka jing let jong hi ding i ka jing bom shan jong ka prokom stam boarding electric station liang sha ki thain ri phoi ki pun ki jaka ngai i ki wat ki sainar ki ndai ki babharu ki yo ban krani e halo kami bidi bat katu gombot hakanika bagi kendu batu director jong ka MEPCL nilai keren namar pa kadi gi ong jong pi ba ka ega bagi siap nyelap kolong ba uni usainar khamtam uni high tension mo uwe upos pola jangai pala namar kat kum karul kadi pasan pometar lada ka jangai te kum bolong ta kamjin tu san pometar kemut ki kunai pala ki ya uni ju pos pi dia kata ko bangi I kalau ba uni sainar usunjor no nama ka jingjingai pala chung put tak ka ba nakali ong jingi gleo ban ken minister ken ba director jaga MDCL kalau ba kin kham pek I jaka kham tam kin gi snong jo badon jing priu bakin dom penjam than yu sainar makani kala ban bu jingma pa de ya ka jim jing ubun bala kai Kawai ke video kala sapriang hakaran san social media hakaba kawai ke bolero pick up kabalapan hairstep ha kala rat eki artli ke scooty bat ya kawai ke kali ha maulai yorong heb kasni ba arjong katayo bat hakane ke jingja laingut ki brieu kila mensaw kabakan thop ya wei u hebret ubadang lais nem shiteng Hakawai ke jingja accident kabali iling ba ke jing sapriang ke video kabalaja ha ke performance step jong ka arpu pratrik naitung Arhajar Arpuhunrio. Lai ke kali bolero pick up ke barat napang ki artli ki scooty ba ki kali hajan mekha shop hajan maulai petrol pump. Kabalapan mensaw ki laingut ki breu kentop iwe kan arit balai snam shteng karta. Kagum gijing itu superintendent ki pulet ki East Khasi Hills uba Vivek Siem. Kajingja kalaja ke por fresh poa men step ha kaba kani ke bolero pick up kabadani number ML not Rio Pras San saw. Kabanya do Barstone Chabong saw San snam karta uban alat lingkon. Kadang lech kitan maulai mot siar. Unongnya uli itu ba shimnala asyo bante lakam na kajing fail break kensan kabala penlong belirat ki artli ki skuti ba di wei pat ki kali ki buan na kaliang ka bersya. Kabala mensaw kani kajing ja ki kentop ya ka Mercy di Sangma bad ukun joka o master Rekdora di Sangma laisnem Stengkarta. Na ka first MLP battalion ki basyong ha ka skuti kabada number ML not San EE line not San Nyo.
Nang ta u Gilbert Pakenten arpsan senam karta namuyong ubanya ekawai pat ke skuti. Kebenaran number ML not san AB kendai iwei lainot. Yakini baro laingot lepen ketno dagi kali shimet jaka Robert Hospital Shillong naga bentaban yo ekajing sumar. Kat bagi dongnya jika artli giwai pat ki kali kata ka Hyundai Venue bat kawai ka kali shimet. Kim shim lakwa ban ujor mukoduma namar bakali jengki kala julor malumala. Ki pulit kala shimti yakani ka bolero pick up balapha banle ka medical examination yung nongnya. Na kebenta ban pensyai ke jengkeno bapil break ka kali ki pulit kelapha banle ka mechanical inspection. Walau nongnya ukam bapil break u investigating officer lu hukum ban register daga su moto FIR persyayu hapo ka kendon arspa prapuwei bat chispa arupsan jongka BNS bat apo ka MV Act ka kendon ka basispa propusau bat chispa kendai po ar. Kahinyo Trap Youth Council HYC hakala sing ublay jong katayaw kala penpaw ya kejing persya halor kejing bu kendon baha kejing thungkam ya ke khat arngut ki officer jong ka Megalia CM Lead Fellowship Guidelines saungut kendai ya ki brio ki banabar ke jalla bat prangut ki banapo ke jalla Megalia. Kahinyo Trap Youth Council haka arpunyo trip na itong Arazar Arpun Rio kalalit banpan jing syai na u officer on special duty ka SSA Semam halor ka jingbo kendon banaki khat arngut ki officer jong ka Megalaya CM Lead Fellowship Guidelines. Ka sarkar katung sangut ki brio nabar ke jela bat prangut na po ke jela. Habakrani kila patai kubor presiden ke HYC ubat roi kupar sendram mulong bagajeng persya ka seng bantung gini ki sangut ki officer nabar ke jela ka dinamar bahag kapor ka balapan benalat kam ke sarkar ka klem kedau satya bakan don kum kata ka kendon. Ulero agajeng temu jong sarkar bantung khat arngut ki officer hakane ka Megalaya CM Lead Fellowship Guidelines na kabenta menit Trelang bagi bor district Samagra Shiksha DERT ki skul kinohikai bagi bor shnong apok kejela kenang ban kentiau ya ke puli putih. Henry ulapan pau bagi samla trai jelahi kendai ki babyang tam ban shimti kene ka kam. Namar baki kam tip kam bahai ke jinglong jingman ka Megalaya kariti ke dostor ka ketian bagi jinglong jingman ke emlang salang. Uba roi kupar sendram ulapan syairu bagi HYC kamdai ke bapersya ki wegi kertong na ki wegi jela banekon na ki eksamen tap kam ha Megalaya. Ndai ke persya ba ka polisi ke bertemu ban penduk kami ki samla trai jela ki program ni ki skim ki bapeniat berkersan hi ke sarkar jela. Namar kata ha gajingnya dai bagi ka kam ki HYC kala dawa bet na ke sarkar ban bishar benia biang barwara no ekjing pen kala ha ka fellowship guidelines ha ka baweng no sisendon ni ka kendon ke balamang kerpang bantung ya sangut ki officer banabar ke jela. Ka recruitment na kabenta ban tap kam ya ki khat artli kita ki fellowship ki bala tip kum kita ka CM Lead Fellowship lane ka Chief Minister's Leadership in Education and Development Fellowship na kamta khat artli ki post haba ka jing thumu jong ka sarkar ka long makini ki fellow lani kini ki ban cha thong ki khat arngut kindon hamanla ki district jong ka sarkar jong ka jela Meghalaya bakin ya Trelang haringkat bat ki tanak trikam jong ka sarkar la kalong ka district administration la kalong bat ka SSE la kalong bat ka education department ba kumjuru bat ki stakeholders ki ba fair kumno ban pentikna ba ki scheme ki ba fair jong ka sarkar jela ka baidei ba ka tanak puli putih on pentrikam lane la dalap ya kanu ka jingduna lane ka jingdon kam jong katkum ki jingdon kam jong ki jaka hakikat artery district kini ki fellow lane kini khat arngut ki ban shat hukam kin long kum kita ki nong ai khubor syaka sarkar bahang ni ka duna kan ni na kamenta kan ni ka district kini ki initiative ki ba ka sarkar ka ban sim ba kumta ter ti hak ubnai mi bakhat do lane hujun jong newsnam ka sarkar kala pelat ya ka advertisement na ka benta ki khat artery ki post jong kini ki fellow hakani ka advertisement la syukhot ban ong ba ki bala ban apply kinde ki samla ki bala pass ya ka postgraduate in any discipline lane ki undergraduate with 2 years experience haka public policy haka education sector bakum ta ter hadin kata kaladon ka proses ya ka selection committee kala shim hadin bakila ayo ban pediang ya ki application form haka arp sautrik jong mentau benai kila penmi ya ka list ya ka list haka bakila short list kumasan pungut ki samla ki ban wan shim menta haka personal interview ya ka ba on con haka live ho but live trik jong mentau benai but ya kini kisan pungut katkum ka jeng soto ka jong ni kalong ba kila pha ru ya ka email yaki personally but hakata ka email kai ka ba pelong ngi banginwan bani kendu yo new officer on special duty mata singi kalong ba hakani ka email ka bala pha sekini kinong apply yaki bala shortlist banwan ka interview ka live bala twitterik kila ong ba
the final selection of 12 fellows hakaba ka jingjit yakini ki khrangut prangut na po Meghalaya but saungut na kiwei pat kijela will be based on the interview, document verification and fulfillment of eligibility requirements. Kumuchuang ipi haka advertisement omshim la kado omshim la ong ba naki khadartli ki post pratli ki post on bu nam ta ki try muluk but sautli ki post on bu nam ta ki bri ki panaba ngisau lengo ruban ban yo yakani ki email ya kabala pha nakata ka team CM lead kumuchuang ka Meghalaya CM lead fellowship program jong Government of Education chakini kini kun samla ban pentip basau tali ki post la de ban bu lepa nam ta ki bri ki panaba pi ka CM lead fellowship program ka de program jong sarkar jela pisa la be da ka sarkar jela da ka sarkar jong ni tingim so thu ke ka nongrem ke ka rational ke ka reason ba hakapor baki pha yakani ka email kum ka long kat kum ka jingtip ka jongi ki ong basau tali ki post labu nam ta ki bri ki panaba de alor kata ka nongrem kum ka seng ilawan menta ka sngi ban tho ya ka shiti ya ka jing shisha ni address au chief minister lengba OSD officer on special duty jong ka SSA but state education mission authority ban ong ya ka sarkar jela ba kadai ban weng mardor ya ka ni ka kendon ka balabu lani ka balapan pau ban ong ban kini ki khat artli ki seat sautli ki seat on ai ki bri ki panaba kaseng ka kwa ban kren ka basai ba sarkar jela kamdei kadai ban sothu ba kum kini ki project lai ki badai ka pisa kadai ka jongi kum ki nok shok snong ka jela bei pisa ka pisa jong pat ba jong ki nok shok snong ka jela ka baar beli hadu kat nungi kum ka jela ngi dunai ki kon samla ki bala bit ban tre ya kani ka kam fellowship ka ban khamtam ya ka kam ka ba kini ki bri ki ha ban let ki thai nong kendong ki ha ban let ki stakeholders ki ba fair ki local authorities ki ha ban kendu ya ki kmi ki pa ya ki noi kai ba kum ta terten ka badon kam ro kalong bakin so thu ya ka jinglong jingman jong ni ka jela ka jongi ki ha ban so thu ya ka geographical condition ka bangi ngi shong isa kumnong ngin penting kena ba ubri bawan kiwi ki jela on so thu se tin garu la da ule chapok garu banya shong bat ki tu ki try snong tu on so thu se ya ka khtin khasi hang ni hapo khasi ban jantel slani on le chaboy bat kum ta terten ka badon kam kade ba ki bri ki jongi ki hab ban yo ek ni kam khnam ba ka sarkar jela la da kasnai ki policy kamut kan yo ki feedback ki babyang ka baar ka bangi ngi bu ro ka jing persya ya kani jing penmi ya kani jing pha ya kani ki email ban pentip ba sautli ki post la jet labu nang ta ki beri ku bar kalong ba pi kumbanga ong ipi ngibun ki kun samla ki bade ki try muluk ki balang qualified te balik ke sarkar kan ai men jak hakajaka hakum kani ka por le ka bang ki kun samla ki hiran ki myo kam yo jam ki jaka bikin ai men sim kin encourage ki jongi bikin tap ikini ki kam kin yo ro kani kam ikini khat artli ki post ki ong penban banwan ra de ki bri ki manaba haduk kat nu ngi dunai kita ki kun samla te ha ka jing ya kendu ka jongi ban ai ka jing tho hu OSD bon ai ka jing tho chief minister hadin mangila pen ningkong ong bangam don jing tem nama uni OSD de mo ba pha uba long kum utau officer uba deal kan ka ya ka recruitment ong ba kamdon kum kata ka email ka bala pha sakini ki kun samla la ni kanu ka rai ka ban ong ban kini ki khat artli ki post labu sautli ki post nam ta ki bri ki manaba reha bangi pen ipat ya kani ki email ka bala pha syakini ki nong apply kam buang ya kani la don balik bakala manur klem ka jing tip ka jonga kamut bulange ula kubur bakadon ka jingle shalak jong nur ban pha ya kani ki email syakini ki nong wat kam kamut ba don benta manur ki ba pha ya kani klem ka jing tip wat jong ka office tu tena kaliang ka jong ula da ban kular yangi ban ong ba ya kani omsiem la approve da education department la ne da office ka ba deal kani ka kam ula ong ru balada ula check ru ka email ka jong bo habu ula check ula bakadon ka jing pha ka bakom kani ka bawong ka de ka jing bakla ka jing le start jong nu te ka bana kaliang jo ka seng ila ong bala ka don ka jing bakla la da ka don ka jing le start jong nu ma phi menta kum officer ba shong ka shuki ba pet kani kam pi dei ban pen bet no ya kani balada pimpen bet ngila da ban ongru lada pimpen bet ya kani nakaliang jo ka seng ginom ailat baka interview process kan ya ka live ho bat live wetre lada ka sarkar kam pen bet ya kani jing bakla lada ka ong ba bakla di ban pen bet jing bakla lada ka le khnang ru ka de ban weng ya kani ka kendon ka ba kan ong ba sautli gi seat nang ki khat ar seat on ai ki bri ki panaba ya kata nakaliang jo ka choice nginom priang la nu ru balada kim weng
lara kim penbet ya kan ni bat kim ai jubab ya ka city ka bangi kum ka seng ilabu ahmat jong ka office jong USD bun pha chau chief minister ka seng ka nom sha ban panya ya ka interview ka lai pho ban lai trik nam ta kini ki kam tiula ong ngi ba ai por u sisngi arsngi un sa ai ka jubab ka seng bat un penbet ya kan ni jempakla tingin ap ka ta ka por pala ka sorkar kamle ya ka e ka badon kamle la ni ka office kamle ka seng kan kren ka bosai bagi nom ai lat ba ka interview process nam ta ni ka kam kan ya ka lai pho bat lai trik jong matau pa U Vice Principal Jong Kanongkwar Presbyterian Secondary School Ubabu KB Rapsang ulaong baginong shet ja school ne ka midday meal wada pedang kijing tre shitom ban ajing shakri ye kena school handrai kila mat kijing namar bakila yo kijing seo ka batang khandai spa tangka shibanai bat uladawa badai ban penkyo no shaka khandai hajar tangka ha ka shibanai. U Vice Principal Kanongkwar Presbyterian Secondary School Ubabu KB Rapsang ulami shikamat ban pensngo holo kajing long jingman jingin nong syabja hagi school na kabenta ka midday meal hagi school jongki kiblai ka jing syakri ka batista bat ka blawara jing shania anak kena school lakat santeli kisnam ulapan pau bahaga jing shisha ka jing tre joki ke dibanyo ka jing ro ndrei kaladan penban ka jing ban ben bat ka ba senjor penban kakam ka bagi kitrei ubabu rapsang ulapan syai bagi kena school kibayo jing matoy na ganing school ha Kanongkwar Presbyterian Secondary School kidan baro arspa prapun reungut kabagentup na do kelas nursery hado kelas 8 ndai kejing trish tom jugini ginong shat kalong kabajur bha namar khap bantrei kombasan gentah kesisngi banang tade khap bantrei tam ha kapodjan miet ban wanjit ukhau bat gijur kenang ban pen kloy ya kejung pen kre ha ka step ka babut ula benrap ru bagini ginong shat kilayo kejing seo ko bakandai spa tengka shibenai ha kapor bagajing remdor jing dan kam kala kiyo bha bat kim don ru dikibai kilat bantrei dikibai pat kikam bagi ban pediang ha ka bantrei tang ha ka skol hagan kedor ke bakandai sepat tengka shibenai namar kata ula kentu ke sorkar jela bagadai ban perkat agar hukum ke bedai kinong shat bat ban penduk no ekene kejing ban ben yaki ula penkut aga baong balada kini kinong shat ja hagi skul ken sange no ban shat ada kemio aga jing dawa ban kentiu kejing sio jongki na kandai sepat tengka chaka kandai hajar tengka haga shibenai kani kan bu aga jing ya ka bakrau gi kena skul ula penken mau babon nagi nigi kena ki wan nigi longieng ki badok bat kani ka ja ka bagio skul kai rap ki kimeki pa Berila dah kena skim kan no kan penlong penban ya bon ki kena ban sange no na ka jing pulia jongki. Kita ban buat event menstaf, kita mui hap apa kan ba? Yang ai bat hadiah bunyi. Nama kita tentang kita kena tiklat rat event. Ya kamu jangan ikut hap apa. Kita kena ambil tiklat rat event, kita kamu ni hap ada. Taken by the cook for prepare the midday meal. Nearly 6 or 7 hours. They have to prepare fastly. In the evening time, they have to come to clean rice, vegetable now. The next morning from 7 a.m. they have started for cooking. Because here in school we use a tiffin system. We used to pack in tiffin, then we deliver, we distribute to the children, to the student. Regarding this payment, I need this payment for cook. For per month 900 rupees, it is I cannot say anything. It's very, very, very less. If the government take initiative for the demand, they can increase their salary. That is better. Not only for the cook, but for the betterment of the school student. If this cook stop this midday meal to cook this midday meal, its problem is arise in our school. Maybe the dropout rate will arise. Only that's true from my side. Kahanyo Trap Youth Council HYC kala berengam ban penlong da kejing yakhi hapalau ke office trekam jong in charge Vice Chancellor Professor Saroj Kanta Barik bat kala dawa ba udai ban Hershukino Mardor namar kedukom thungkam yu Professor Barik kam shimna long da ka babut renti yakhi kendon an jong ke skul ba nihu. Kahanyo Trap Youth Council kala berengam ban sedang da kejing yakhi bat penlong Shwa da kejing ki kebajar hapalau office u in charge Vice Chancellor Professor Saroj Kanta Barik da kabadawa bu de ban Hershukino Mardor. KHYC kala keno ba kejing thung yu kum u in charge Vice Chancellor kalong ga bapen kan ki kendon an bat ki regulation jong school ba nehu.
Kasang kala penpau bagani kejing thong kala pendo hok ya Profesor Barang Ba Atam Profesor R consider ban bat ya kani syuki katkum ka jinglong rang ba hakam. Bagi rukom trikam ru ki baju buat ya kani skul ba. Education Secretary ke HYC UN lang sawian ula pensyai bagi jing dawa juki kalong ka ba syong an bat katmu ban pene ka jing syania bakuburam jong kani ka jaka pule. HYC hakalai putrik naitung arajar arbun riau kala IT ka dorkas ko office jong Vice Chancellor bat kala kerpat ban IT no ek jing klie sya Profesor Barang Ba Atam bat kilapan por ban ya kendo bat hak sini kong daga pemaham balada empediang ya kani kejing dawa ke council kan hab ban syem deki wei pat kelenti ban penbor yu ban hiarna ka syuki de halor kini kanong rem ban kaliang jong ka education sel menta kesini nila one hakani ka office jong VC ban yo ban ya kendo badu handrai ngili yo kejing teb menin ka miet wa hiarna spo Kolkata padulon pai do ka sini mondi kaliang jong sang nila pun kre kejing thwa Bede ban bo batu office ya community ban yo ban kremar khmat rai na kada bo hapan heros ko Kolkata kalian kesang ila patha ki nong trai hang ni mo staff ban kin ai ka appointment bat kesang ni kedu mar khmat badu lasin monde bede bat kini ki issue ke ba ide bat ka jingthung u kumuta u VC mo acting VC jo kani ka school ba ni mar bang su ba kumbala dep kran kesang medu menen office jing governor kumbala dep office ngo ba kajing thung uni kalang kababean yedu ni kom labno kamdan kadu proses afloa kabala follow katkom ke university a kabede bat kajing thung ya VC namar ba katkom ko appointment letter ru jongli la reflect ba uni de second most senior professor habok school ba ni hu ka ba pi ba dan ki wei ki professor ki bahaswa ju ki bolong senior katkom kajing tep nakaseng ngiyo jite ba dan i professor S Lomsder ibadai senior most professor naka department anthropology ini di belong capable but pensimti ya kini kakam mereka bersungsi kalong ba nakaliang jong ka university kamsem la follow ya university but ki statutory provision ibadai ban follow ka ban recommend ya tau senior most professor ban long de ban satung kum acting VC hami po ka school ba ni hu nakaliang kasang ila pus ngol ba kani jing ko mata ka sngi but lada kum ka university mo kum ki bor penya ju university kim sangap ya ka jing dawa ju kasang kalong ba de ban replace mador de ban weng no but de ban weng no mador ya ni professor Saruj kanta barik uba simcha skum VC hami po ka school ba ni hu but they ban thung no da ni they ban replace no haka jaka jungu mo dari Professor R Musdir di senior most professor hanya po ke university but lada kajing dawa jong kasang kam orlang nakaliang jong ka education cell but kasang hibor ko we jong HWC ini sa simpat kisenjam iban pitikna ba uni Professor Sarush kata berik uday ban herno ala de ban atino mo ya kata kasuki VC sa senior most professor kumbang ida ban batai uday pardo persam juni ban sepet kai respond jong ka university Meghalaya Rural Tourism Forum MRTF kalale yakandu yo menteri ka kam ka Timothy D Shira ban kerpat ban shemi ke senjam ban khang persha yakinong wan ka ki ba shet jing shet harut surok ki jaka pat ba bat halor ki jing penjak klea ya kamariang Meghalaya Rural Tourism Forum MRTF yang bau presiden ba Alan West Karkongor kalawan bani kedo yu menteri tenat jungo akai pertai Timothy D Shira ban kerpat ke solkar Meghalaya ban syem di senjam ki ba kerke ban tek lakam ya gen nong wan jungo akai ki ba syat jing syat ki rut surok ki jaka pat ba bagi ba penjak klea kamariang ha ke jing lang bela penlong halor kene kamat ke jing syem benta ba ke jing kersan ki babun ki kenhon ya trailang ha ka kam jungo akai pertai kum ke Federation of Shillong Hotels ke tour operators tour guide kekenhuan kinongnya akali ke clean seorang campaign bat ke hima seorang tourist assistance team kelapen pau ke jeng sokya babon kinong jeng okai pertai kamtam ni kijala bamarjan ki juie no ki plastik ki bitor bat ki nyot hadian bak ladap shat bat bam khana ba penjabo bat pensni udar ke jeng internet jeng kejela kumta kene ke forum ke lekerpat badawai ke sorkar ban penmi mardor ke hukum ban khang persya ban shat bam hakini kejaka ke forum ke ajeng mot badai ban penbena pat ba ban Ong hakerukom ke babania ekene ke hukum leng baki kot kubor ki website ki rensan social media jeng ketnak jeng okai pertai haki kali baki ginong jeng okai baki office ki ba pediang
Yaki kum ki hotel, ki homestay bat ki resort. Kalau kerpat ru ban bo yaki signboard ban pentip bagi jakarung Syam Meghalaya kom haberni hat ban nongpo, bagi jakat jung okai bokongsan ban penia soalang bagi pat ba iseng jegi shnong ki kenhuan jung okai pertai ban pesoto ki nongwan kai. KMRTF kalau kentu ke sorkar ban penbhai ke rukom lum bat beratnyut abro ki tourism circuit jong kejela bat ban pensyai halor ke jingya ceprang jong ke komiti ke bapet ki jingya jong kinong nya kali hisnong da ke jinget begini senjam kene dai ke mariang bat kentiu ke kam jong okai perthai ka badannya ke jingket clear. Namangiwan hang ni kum ki stakeholder jong tourism ban submit ya ka memorandum ni keren sibun ki gi bede baka lawe jong ka kam jong okai perthai ke jela jungi kumno ban nang kham penbha bat kumno ban nang kham anwandur siu taba ka we ka point ka ba ningkong ka ba khmat ka bangi ra sa sarkar ke di ka concern ka bala ban kata ya ka image jong ka Meghalaya tourism te finyu ini hakini ki kelas sedang he mentala arsnem laisnem but hakini ki shipnai arnai kini ke jingwan kerthlap bat ke jingwan penjabo jom ki ngam dok ngai begini ki turis ki de ki nongwan jungok lagi nongwan kai na po Assam ki bawan ban set ban kira itu ki gas cylinder jong ki kira ki khiu ki siang jong ki but ki yang hangno kala bende harut surok kade haki cakap pengat ki set hang tu ki bam but ndadap nang tu ki penjabo ya tu ka kala poi hau put ba kala ima kam de syuk ba malumala bat ngisno balada mla bande i kini kam kala ban ta bat pensniudur ya ka durkhmat dong ka kam jungok kai ka jela jungi dawan ka sarkar gi kentu ya ka sarkar ba ka de ban penmi no ya ka wi notification ban khangno lani ban ya ka ni ka roadside cooking but open space cooking haborok kawai ka jela bakan thop yaki district paper jela nomor ba haki arsnem laisnem kasdang hasora mentapin i haki ni singi kala apur chadu West Khas Hills kala apur chadu South West Khas Hills kidon kibetu kiong na lenti Guwahati Ribhoi hadu Shillong ru kadi kaju kibrio kile kumju te kaba kadi ba kalau orang palat put hadu bayu tu nyut umlali isu hasok orang ibu ki volunteer kidon tinre kalau apa put ba wat ki volunteer ki mlak kendrup syu te ban solve ya ni ke isu kadehi ka sarkar ba hapan le kani but kadi ke jingkit kli jong ka sarkar ban ensure ba kamde ban kata ya kani kam jung kai persai jungi but ni da kentu ting ba kan penmi no ya kan notification kenang ba ngin yo ban pena pai ba bat ba kibrio menabar gin tip ba ha kan ke jela jungi numsya syu ban wanra ikitu ki gas cylinder numsya syu ban set kat habalap kat habamon ngan syupun kun mau hendiat ba tani ke jingja kala jah gua ru entala ngafrai arsnem hakaba kalau kumjo he hakaba kibrio gen ra ikitu ki gas cylinder jongki kinlek hakirot surop wat hagi beach ru ban set ang tu tika sarkar goa kala sim khia ikan kam bat kala khang kala penmi ya ko ka notification ba kani roadside cooking bat open space cooking bat habit ru kalong illegal te kadi ke jingira pakraw ya ka tourism hapo goa te ha jela Meghalaya ru ka sarkar kala di banle kunju bat ngisngau nada ka sarkar kam khang kani ke jinge kan kanang yai jur ni sakmat te kata ketika point manikong kami keren bat di minister jongka tourism bat na kabasunat kolong ba nakaling jum ila menjur mo ban ila ong bang instruct ya ka tourism department nang ta ya ka keren ru bat i deputy chief minister badi Pak Preston jongka home ban issue ya kan notification employ kat bala nomor nakalian jong ru ila benar badi laong hiba kala ima ti kasutunat namar ba nakaliang jong minister ula sungtu ini kam bat ngatrai kanum slam ba kini penmi ini notification kenang ba nyo ban pena pai ba ya kan kajing siat pai ba kajing
le lingkrang kajing penjabok kentop ya kajing penjabok mo ba kadai illegal bat kan sadon ka fine ya gibri kiba commit ya ka kam kat ni ka kiyo ka tourism ha kan ka jilla jungi bat hin lapru ba hagini khindia senam ka tourism ka kam kiyo hagi thain no bundom tinrai ka ba sosi kalong ba ngimdon waste management hagi thain no bundom jungi hasora mdon waste management ha penuslam don waste management ha makurwat don waste management ka waste ba produce na ka yang ka sem jungi labun pa tang na ki household jungi labun pa sa ka waste bonra kini ki tourist go nak sabar kala nang jele shu te ka basungsi kalong ba kibri gilum hi tang ba 4 don jaka hangno ban handle dia ni ka waste te kumbalong hasilong indon ka municipal ka ba take care dan ka ba shim ya kan nyut ba penbiang ya kan nyut ndai hakitan no ndong hadu untam don waste management system bat kibrio hi kidang yabret shalom chawa ti ka umru imak kelajan poi rendang ka bedi bat waste management system bat lada ka sarkar kan install gini ki waste management system ha gini ki jaka turis imat kapor kan sapoi ba imat kan sajele ke jing utung hagi jaka pengat kami ti ni ajing mut ba kin identify nomor kila don lupa ki circuit tourism circuit kum kapan usla circuit ka bakum thuk ya ka snong peleng ka molnong ka dauki ka di bandon ka wega waste management system tu ka sora ka di bandon la ka jong waste management system ka west castles ba south west ki di bandon la ijong ti da ka balik kumni nga try kan yang wandur te kata ka jing kentiu kan ka kam tourism bat ka jing itenat ka mariang ba kan ka kam tourism kanang kiu na pos ka port baningkong kebaar population ro kala nang kiu te ladang ngimla ban arrest ya kan ka situation kan ka port kan sapoi ka port bagi jaka ithiang ngi ginsa iutum ti kaniro ka dika point ka ba kongsan ba ka bang isgo ba ka sarkar kan ham ban le no ham kloy yu iba ka sarkar ka penbana na ka port mo yagi scheme ba per mo sutenat ni ro ba la ban wanra igin ki scheme ba per ka baide ba ka tourism mo kam jung kai pertai tamanga soba kala de ka port ka sarkar ban wanra scheme ban install yagin ki waste management system haki tourism circuit ba per Kasenjuk kirang basionong karib hoy hagasing thoding jong katayo kala let yakendu yo menteri katanat boarding uba met ba lingdo bandawa ban shimkhya halor ke jing lip kha jong ka boarding electric ka balakta jori ki pai nong song shunong bat pen paru ya ke jing binyaw halor ke jing kiu jong ka bai boarding electric Kasenjo kirang basionong kariboy hakalai poi terek unaitung 8,000 arpun rio kalali ikendo yo menteri katanat primi boarding ba met ba lengdo ban perken mau lo kejing tot palat jong kejing sam boarding bat ka jinduna kensan jong ki lineman ha ke district Nagaliang Secretary Kesenjog ubak PB Seliang ulapan pawe kejing sokya bagi sarkar MDA kala IT shiki agency bantung kam MEPDCL. Nrai kini agency keempat shimlatung ya kumbashispa ar penyungut ki lineman kebapenlong ya agency bat ke MEPDCL ban syanyat habami kejing e. Halor keniau menteri lokular ban shimkya dak baban bagi agency ban penteri kam kat kum kejing ekot kebakla dak beniasoi. Nalor kene kesenjok kelapan paru kejing persya akabajer ban bo ya kismat meter namar kejing kiau palat jengki belait ki bapoi san hajar hado hendreu hajar tengkashi benai kebelapan kendit bat bo kejing akabakrau ki long yang nong rep bat ke baim da ke babelas ni kita nong kendong namar kene kejing artatian bat kejing bampat lei jong ke MEPDCL naduk mensyua Menteri Lokular ban penlong no da kejing pensyai pat ba ban batai ya kejing per kabati kena pedang normal meter ber smart meter Kesenjok kala ipore ketenat boarding ban penstat ikene kam bat ken sasya mekarai ke bakado lekin pediang ni ikini gimita sadin bakila yo ya kejing syai ke babiang kalau ba kesenjok kala tempau ba kasokya sibun hadin ba nakaliang jongka sarkar MDA kala IT no aki agency dak benta ban peniat ya kabide ba kejintung yakini ki masturul khamtam ki niki lineman bat ki kam kibede bat kanika corporation MEPDCL Tidak kalian juga kesenjuk hadian bah nelayo banding kenduk ya KM MEPDCL ki don ku bah hadu sispa at penyumut ki ni ki lineman ki bah hadu mentah kawan kalian juga agensi
Kampatung. Tinggilah yalik benkendu iki tentang abang ilik cakap MPDCL, ke MCL, ke nyat cakap ke agensi pada ke nyat support ke MPDCL. Tekan dia kalau bujung ini mungkin oleh senang, bat ke jengtut ini juga bodoh elektrik ke dia ke jengtuna plat jangka ban power. Dia nak kalian jengku menteri beripek ya kenika power iba merba lindo ila kular ba in ai ka pressure nak bentakan agensi. Bahkan penterikam kat kum gaji ikut gaji yasoi circular gaji kila ni kata agreement ka BT hapdeng kanika agency bat kanika sarkar bahkan kanika department jongka power department ka ba arpat ka ba nakaliang jongi ngeliyo ban yeken ka BD pakanika jingte ka jing penbor jongka MPDCL batte yo di smart meter ba nakaliang jongka sunjuk haduk menta nyimpat pediang kumbang liarai ka jingilang jongka sunjuk kena ba snong ba horkit hotang nyimpat pediang yung smart meter nakadaw jong jingkiu pala jongka belai kidan kilong yeng ki bayetu ba hadin balte yung meter ta hakasibna kebut ba sanhajan dihajar ka belai ka poi hakawe kalong yeng yengi syadong pendong mengintip baka ribuan distrik ki babun hi kadang de kinong rep ki babelas ngi ki ba em da kam rep kamreng kebut bakal bu jing ki bakin siu ya ke belai kena kalian jong minister concern jong kanika power department ila ong ba ya kanika kam ladon kam chuai ka ban ai ka awareness program ka ba ka batikna syaki paiba nong song snong ha jing telang bak sunjuk ya kanika kam kumban chen snow hang ni ba mencem snem ngeloyo ban keren ha ka por badang long minister power jongka Sorka Meghalaya Israel Timondal tidak kalian jung iru ila penpau keju ke jing keren ke jigeru ke ju ke jing aisaran bakadon kampan create ya awareness program ha bide smart meta henry kumbolong hodo menta nak kalian jong ke department MPDCL kimpat sim ya godo kesenjam ban create ya awareness program nak menta ban ai ke jing sai ka batikna ha bide ke jing trikam jong uni smart meta nama ke ba nak kalian jong kesunjuk ni kwa ban yok ke jing sai ka batikna ka ke jing pair ha bangite e normal meter bat ni smart meter ti ha bide ke ni nak kalian jungi ngel ai por lagi bakin yat ya kam stat kanang bangin yok ke jing sai ka batikna bat lata lasyet lasai hala yok ke jing sai ka batikna ko ba ngin sa pediang ngin second type ha kata por hadin bolio ke jing sai leng bakanika awareness program Hasyawa banginya kami ikut kubur badang sa nginya pai biang syashipor sakini kicing penbena. Lele, pikalan. Kanda pitharai karne ka bisa. Kali jauh na kane. Ba, ka hospital te kala ajkai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hap siu kat nama? Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor. Habang inya beteng biang ye ke kubur sa sising in penken mau ye kimat pakongsan jengko kubur mentakatayo. Menjur ke kenhun menteri ya ke Meghalaya Electric Vehicle Policy Arhajan Arpon Rio baja ke jinseu ban penyat boarding na Maukhanun substation. Terwa ke Meghalaya ya ke Sarkar India ban Thietno ya ke Jaka Hajan Kaput ban Ker Sainal. Menjur ke BAC ban penlong ya ke Dorba Sengrai ke Basan Sengi Haunaila. Mik huri hura ha East Janta Hills siap kipulit na kala air pensat kemat ya kipat ba. Kelat lainut ki kena na ka jingsha lempat ha ka boarding elektrik. Lap kin olek nongwan ya ka met yap uwe ubriu na mau ka siang. Bat penlong ke Balang Presbyterian District Kerang ya ka Jubilee Rupa. Usembut Menteri Rang Ba Kejala uba Preston Tinsong hagasni balang jong katayo ulap lipat ba ya ke Grievance Redressal Portal jong ke East Khasi Hills District ake jalang ke belalong ha Conference Hall jong ke DC Office Shillong. Kani kan plelat ikipat ba bakin pa iki jing ujor jong ki da ka basule online leng ba katai ke portal.
Hagani gejing plepat ba ke grievance redressal portal dan lang Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills Abilash Baranwal ke Majistor bat kiwe-kiwe. Habakran ke jing lang ba Preston Tunsong ulong ba gejing play ke online portal kan pensuk shibo ni gipat ba nong shnong bakin chu ujor no online ke jing ke bakimat batkin amdan kamban penut ke por ne ban shong kali ban mi dala dia ban ai kinu-kinu ke jing ujor. Ulong bagani kerukom terekam ke 13 dang nengkong di bot ni District East Khasi Hills bat an sepenyar pat ekum gani senjam shkiwei pat ki district jong ke jela. Uba Preston Tunsong ulong ba gejing tmu jong sarkar jela kalong ban pentikna ba man lagi nong shnong lagi degi basa hakanu ke Jakaru ken la ban yo gilat jing shakri na ke sarkar. Bat ban Pashim Kia ya gejing ke bagimat klam dan kam syu ban idala dia ban ujor nri ban syu ujor gejing da ke basule online. Ulong ba gejing dan ke portal kan penlong ru ke bot peniat district bagin terekam ha kamtam hagaban ai gejing shakri ke babhagi pat ba bat ban Pashim Kia gejing ke bamat da ki nong shnong. SMS will have to be in English because it's difficult to get the approval because it has to be approved by CDAC. It's difficult to get approval in the local language. But then as far as of now, how are they registering their complaint? My question is, as of now, how are they registering their complaint? They can register their complaint through block office as well. They register their complaint through Gram Sevak as well. All these complaints will ultimately come to you. Through this portal, what we have enabled is that we do not lose track of the matter. That they will be informed in real time that what is the status on their matter and they can always check. So we are not really asking them to mandatorily register their complaint here only. It's just an addition to all the mechanisms which are already available. In fact, this is already available that if they want to register a complaint even regarding electricity posts, they can come and complain to their Gram Sevak, who in turn will forward it to the BDO, ultimately coming to us. So this is already there. There is already right to public services. Right to public services clearly defines deadlines for different kinds of services. And the same deadlines will operate over here as well. So whatever the law says, I mean, under right to public services, there are punitive provisions as well. And there is already an extant law, which has been executed by the government of Meghalaya, wherein public has been given the right to avail services within its defined timeline. So this is already there. The district administration would like to have a separate dedicated portal in their own jurisdiction in this way, which we have just launched it. You understand my point? Otherwise, different department they do have their dedicated online service. It's already there. But in addition to that, as I said to you, if you talk about the district, what happened is each and every head of the district, they have so many challenges to respond the grievances or the issues raised by different stakeholders within their district. That's what I'm saying. This is the first ever initiative taken by the District Administration of East Khasi Hills, and it will also be followed by all the districts in the state of Meghalaya. Kabalang Presbyterian jong ke district Krang hakas ngi palai jong ke tayo kala penlong ya ke jing rakhi ya ke Jubilee Rupa da ke penlong ya ke jing alang hakaye mani jong ke balang Presbyterian Krang ya ke balawan banyak sembentar ke nong syara jong ke balang ke bahap hapo jong ke ni ke district. Ha kene ke jing rakhi ya ke Jubilee Rupa jong ke balang Presbyterian ke district Krang. Lawan bane dan lang usumbut menteri rang ba ke jela ba Preston Song. UMLA bad MDC kesoyong ubak senchar kupar Roy Thaba, UMLA barim kesoyong ubak Samlen Mangyang, nang tahu Reverend TS Maulong, Reverend JR Thaba, ke pastor ke teman basan bat kiwi-kiwi. Bala pensyong kun yang kena kejeng rakyat di kisur ke besnutanat jang ke kuaya baper-baper. Habakran yang kejeng ilang ubak Preston Tunsong lupen benar bagi sarkar jela kan ajing irap arpsan lak tengka, ya ke balang Presbyterian jong ke distrik Krang, bantai ya ke youth center kenang bakan dong kejing kerkui ki kendai tadi ki balang mereka tanya berok kawai hagaban penlong ya kejing aji kai pentebet iki samla bagi program pan penkuk bor ya ki kendai uba Preston Tunsong lu angru bagi sarkar kakwa banetre lang bat banyak rengkat lang bat ki balang bat ki kenhon niam baper kabede bagi program ki project ne ki mat rekam jong ke sarkar baleng bagan ne kejing trelang on la ban poi syabaro ki pat nong syong shnong ha kajela Bagaimana mentah yang projek, karena projek jogi kebetulan mention dalam baju secretary,
yang kita skim ke gerbang ke dua benda nami siapa mereka bersaji kena mereka naik kata full transformation yang jadi itu sama tentang mereka bersekat Teori orang sebabkan aja mau bernarai let's see the project I'm not building youth center I building youth center Jika pengakuan pemilik bagi kuah bagi berbentang kalian jombi kesokan, nah keluar cuma jombi, berbiang di peristiwa yang buruk soalnya, warna nampak siap, warna samping, ini soalnya nama kaya itu toh, kenapa baginya berbentang menjadi youth center jombi, ini sih, ini air, nah kalian jombi kesokan, bagi sedang. Bahkan ini kecil aja nih kamu bangi kuat bahkan ini project kalau kecil itu ya dikendali ini kan berapa ya kan area katakan baru nama lagi tidak pansnai dari usaha di training di mana di awareness program di mana lagi om yang di sana lagi di mana jadi gede pihak Pihak tempat bagi baik di department, di experts, di resource person, di bakter, nah di department ini persyaratan yang kita dicintakan, kakung gajuk, kawan. Te pararok baro da kitu ki kubor ngila poi se bakut jong ka thup kubor jong i menta ka tayo ngin se syam yang bat pi la syam tayo kublai shibur